Bana na kwaso no. Akufo-addo de oke kan de ande ongan. Yam. Bana na de yoni di. Na jade o ye ni obedi di o, ya ni yam no. Na ni mu beku ya fie mu. Afie de agise mu ku ya nana. Ya bana ni susu gidi no. Na de didi di o, undum begu adwuma no saa. What be that? Adwuma be do apama ya ni abegu adwuma no. Na jade o no ye wo de wo ensuo ho e wo ho. What is no mfre no dig and wash. Akro no sem ekoso wo ho. Akwan phone anka me hu ye ka ba bia ye Galamsey. Okoto akwan pa amanfo nam so. Na hwe obo ase kra akwan. Omo anka so mo yes ad ni wi a da soja fo ba be pai scatter no. Ebi tomu. Nti yem biem. Aban fa no mangu akwan mu na yem bie companies e wo ho no ma eye mining companies a ombe fa ehofo. Bible says ska etimi ade nyina ba ska ntimi nto enkwa na ska eya ade nyina de nenka obi anya adwuma ya eye nanso adwuma we de ye nyina ye nyeden ye mfoa so as citizens of the country say ye be say nso e wo Ghana nyina na ye de Galamsey omampanyi akasa say obetry na ho odin bia say Galamsey asibetu wo Ghana na otumfo say tutu eso e de no atum asante hene yebu india na yebu emu ase ama no nana nyankwada ono so de nano atum bi ye betwetwe nkomo afa Galamsey a ewo ye man mu ene young boy bi a ono anya phone atwe ese no so yeah nana akufo-addo the president of Ghana emma na juma bi anye nti ono de Galamsey no obeya midi here Armstrong Poleeno ade sene your first time or Poleeno Multimedia subscribe and click the bell notification because and some ne buy em fa ne try domusko and some way na ye betwetwe ho nkomo no eh good boy why e ho menchen o ye me co-host a ene no ebe kasa na eba gold mu nsem a so oti ne din na good boy and I say eba gold mu nsem a wakwadre mu ye onimu nsem I mean onimu angasa onim the process of Galamsey and mine and nessa anyoma ni nyina nti obekyerehye mu na ye hu here say betwen ho ayde efrim ehun sunso anso emu hu aside say ye say nso no kra no emu so ehu why na say Champion we dey drew sika samso mo be kan sika ho asem be ne den ekoso nyewa boko na video e wahwe young boy ya o de camera say no so say president and manager maybe anti Galamsey ndom betu mahwe pa na den we me na me sere param say I will all point there but to the extent of doing this video in the nkana ho ya nsa wo hwe the way na okasa no so a utumu so de ya na ekasa okay what you say cause I come akoye say sa community na omo ye sa Galamsey no aban nwuma bia ni ho ana aban bia nwuma bia ho no ma ebe supporting what you say be support emabunu ana say eyifu e cause more now omo ye Galamsey no ye emabunu okay what you say and this time no ekurase wo de ba ekurase nse dan ni ba bia o okay e ho no omo nsase no eye kua nsase e de farm okay what you say ba farming no me no tie farming is cabin e wo Ghana no cra iskabi anim enti boys no so farming enye attractive ema omo say omo kwa kodo anase yi enti sa akọ ba bi omo te no de omo dididia no anen Galamsey ayiska what you say omo ko toto anwen ni mu an ye a omo ba na ayiska okay but Galamsey no advantage wo ho and disadvantage no eso sin advantage no okay enti yemra advantage ni mu kakra bi advantage ni say obenya ska sure obenya ska hwehwe mako Galamsey communities no bia anka beka say ho ye typical village if senye Galamsey na epie ho no ma okay what I say but boys no ayenye ska say obeko obi hu abrosan what I say so much see adan ho no boys no to cars what I say okay oma ye nyoma ama what I say nye kro na semu omo like omo sitinem daily omo say omo de omo betwitwa omo ho ne ye omo ye okay because of Galamsey skaso abakronim tu ton bibia ye to nyoma na ho kra nyoma boarding ho no mu okay nyoma boarding ho pa so ko mansom ne sa ade na
ade a ba beto ahase Kumasi ana Accra be ebia 50 cities na wo beto no be 70 ana 60. Oh, okay. What is because amount for free baby na aba bibiri obeko ukwa different people and work no omo nyina Galamsey enye ehofo nko na Galamsey amount for bibiri free baby abegum omo ye nti na advantages no ebi no ebi no nti abo omo amakro no so like a develop kama pa ti emra disadvantages no enyoma na emmoa e wo Galamsey ye mu Galamsey se wo ko Galamsey site anka hono yesenka yenye no mining what you say yemfa enwema ntoto akwan yenye no ekwan paso what you say ba empempi no mining companies na wo hono ombebie mining companies no ewie no no mo de amanfo fidi baby abeduma na boys na wo ehono mo no ekomodi omo ntesa amo so mo de abufu mo na maybe omo ye Galamsey no mo na ye mining companies no nsa aseso no mo yo ebi wo enye asase bi da baby wo ebi wa mines for na concession na boys no atiesi mo omo dibi what you say into de bia disadvantage like de bia ntawantawa wo omo ne mines for ne chrome ho for no boys no entem tie ne ye hwetu e ko ne ye ene ye bo we tuo na ne boys ne so gang na omo call mo so ene na omo jiwe na ne ye bo we tuo nti e honom etuo e wo ho pa etuo manso ene ye amema kode obi a otuo cause udi agro bi beku what you say cause unya aduane ndi once ase a omode be ye no ya amfam e de amanfo free baby a ye so mo na wo hu nim de ne de o maba no mutu musumo pese mo didi nti mo be se mo kwa akowia o manwe bi na maba abe nti mo kɔ ne hu ma e pay to pay what you say nti disadvantage ba kono no e ho no no ewuo wo ho akronfo akrono sem e kɔso wo ho what you say udi agura ska wo ho o makwan so nye akwan fon na nka me hu ye ka ba bia ye Galamsey e ho na nka omo akwan ne omo enyoma like what you say you for gold one okoto akwan pa manfo nam so na hwe obo ase kura akwan ese kura do man kakra sa omo ye ba na nka obo ase nka ye tu Ghana gold nyina Africa akwan we na wo se nka enipa fa so ko ho no akromofo mo to mo but entisa wo Ghana etu a ne de ko ese aban sika na kodi aban ho ebia de chichira kra na omo no ego nti talking about the disadvantages no yen hwe essay yensuo so na se obi ebeko amnem eno wete sen se omutu amana pa na omawurem ana and I know your minds for na the anaga oh yewo eno so Galamsey ho no okay Galamsey no yewo omo ensuo ho gold no yewo de wo ensuo ho ewo ho what you say no mfre no dig and wash okay what you say no ebia omo anya excavator kro omo ankasa ebetumi otu ebia efom cause omo nsase no nyankopon aye ne say nsase no gold no nsase no mu to the sense ebi won ma ontu from ontu nkwa achire kra ba bia nsuo wono ontu nkwa achire kra obepie gold what you say and disadvantage enyoma e ha omo ne say Galamsey fo ne say omuni obi a obecheke hu say oh asase we ya ya baso sika woso ana ase sika ni so okay nti try and look okay nti betimi atu akakraka omo so sika nim na so wase ho no wase asase no on san so nya sika emfa excavator ensan kata so bi mu okay no mo ja to no ne nsu abetem amanfo tomu wude bia okay omo anka so mo yes ad ni wi a da soja for ba be pies kata no ebi tomu odwane no apatira tomu cause ebi wo ha na kase tentene ne nsu atem ma and say twa drone shot a kire wo ensase o ma se na ebi kura ton omukoko asase o madua su koko no a wodidi hu de bia no koko no afi ebi kura akate esiso ne yi waton na China fo ne twani nyina egu okay no mo de Galamsey
Nti China for no so the Galamsey and also almost so mining. China for Galamsey na China for e. Do be catch you say China for ye mining papa bia no boa. Galamsey e no mo ye mo ba omo hihye Ghana fo bi achi. Wasi ase na omo akọjeje ensase no e wo ahemfo ho no mo ne individuals ho no e de amo omo na omo e de ye omo adwuma. Wasi ase nti China for na etu and also omo pe Ghana boys no mbetu. Omo ne Ghana for na ye adwuma ho no. Omo ne Ghana ho say kura de omo first number na nka omo machine no e no mo use no. Say so ma cheche Ghana for no bibia obekọ omo nyina na website but site no enye China ni din na da so. Ghana ni din na da so a ebu an din da so keke a wode je percentage. Okay. Every China for no. Me din e na ye bibia ma mo nti within say month no. Say sika say na mo benya e bia ma me 10%. De me ka wa say Matias pa. No age e bia o akra e bia otikuma ase e hokra o ma ho. But o bia obe monitor ma no ho no. Okay. Wa age ne share. Nti den na o no minim se wa ben omo nim na wofo omo so mining ne sa anwoma then na adwen say ye aban ne set to places of baby e Galamsey na be boa ma boys no eja Galamsey be twem afiri okra say ye kon no Galamsey bi Ene say asase no what you say e yo mon sase okay ene sika no woso wo se o mo nye omo so nya hwenye nti den na wo so de wo se ye de nyoma to akwam say ni yembie mining yembie mines ni mu wo honom okay ne mfa boys no dodo na enya adwuma koso ye den a special training bia ye training omo say fa be mining no what you say enya yi gidigidi bia boys e wonom we boys no emu 40% in excavators yichi okay it is said there e bia wabakumas na owo akra na usua like driving ni we say e ho omo driving na no boys no more na atwe excavators caterpillars what you say ni yi enti yembiem aban fa no mangu akwan mu na yembie companies e wo ho no ma e mining companies a omo be fa ehofo okay what you say enye say ewia na akofa abontin so fo afiri baby enti ye bie ma na ye training omo sa pepepe baby skill I here no sa pepepe training omo no ye form what you say ni form cause obekọ no na e bia nipa ya form wo adwuma no kra 20%. Okay. What I say? Say nipa 100 na wo adwuma no ma e bia mu 20% penny free community on. Of which I want say very bad. Ebusun bia ye fa nipa 22 kra 11. What I say? I think say no ye cause we dey on be enti ene e yaban yi. What I say? Me biem me ya me kata so. Ba omo no omo yi sika ni wi a asase na inform ho say ye be kata asase bia so. Sika na ye pe ye yi awie ye kọ asase na ye jato. Ebi omo be jato no be 3 years. Asase na omo atu dia be 3 years no ma sa be si to no mo seed. Cause gold no o ye den infra nwen. Okay. Ebe sa ba. Ebe di be 3 years 5 years na asaba. Enti kan papa man ko omo kata so. What I say? Omo kata so a o meaning ba bia omo eye wie no e bia eyi kese land kese omo di wie no omo sa kata so nyina no mo dua e bia bode na say yi wo so. Ebe di be 5 years na why kama mo dua nua. What I say? But eno no ye 1 out of 100. Okay, intense. I just say I am for money a ding. And assassin na nyina na omo friends ahemfo ho. Okay. Individuals. Okay. Cause abusuan bi asase. What I say? Ye na ebusuan. Ye say de be Galamsey. Ohene mu ni say wo so saa wo. Omo de no. Obia ohene no cause ohene so nu say de ekoso ani. Omba no bepe alobima wa. Na waja chire. Ebi kura mpo ohene ko nim so mo yeso adwuma. Obekọ no mo yeso adwuma. Obekọ ye yeso waton wa China ni a. China ni no yeso adwuma. China ni no nipa na China ni no ehye na chi na wo ye adwuma no. Nipa no oye panyin. What I say? Or the soldier for obekọ or the police ni bekọ no. Nti ko report kura enko ba bia. Omo ya aware. Alright. Nti gold ne man say be men say ya e be say no. Oh, now aseme na kan wo betun adi. E ma gold say abe na wadi. Ombe ye adwuma the whole day na gold ombe nya kura ndusi. Say. Oza aseme na me ka kire we.
the whole day on betumi atu ha nyina say sika ni mu a gold on benya kra ndu si what I say ebi nso on ma gold no to machine na machine be 50 million na machine na say Adincha. Say machine dey am ebi ya moba. Okay. Gold no wo moba nim. And no say gold no matter how the machine is untumi one good and I say okay. Ti be crash your machine na ma ni nyina say. Na on kwa am say proof. Ten na say Skagari no yeah. A two. Ti that in the obi edi. Eh obi edi peche. Obi edi peche. As I say nti all right, education kakra bi ana say experience or one na ye na che no because enye nyina na yakoba bi sada me makoma so da ba me call ye kobobo I'm ko good site nti minim de koso ho nti say the why no enim nkofo a wakọ site wo hu de ekoso no ho experience ne ho ensem no aka kire no nti omampanyi ene Ghana mpanyimfo said all cano na dream chiremu de nka obenya nka se mine na mo ye okrom ho na mun biem na mun training boys no na omunye experience omunya skills no to work in mining companies na se na be ya Galamsey no all the brain no cry enya na kono because baby papa eden ehye nti enya na kono cry se obekwa akoyeden ha akoye Galamsey na se gala what I say aha na mine no so ya eden bibe iska ebi iska ombe yoki omo yoki so a na yese Ghana yensuo so ho eden ebeto no yensa ase ho beto no na kro no afa no ntuma pa eden efra na ye complaining about say ensuo say no enye say ensuo say keke na aban no yesrem a motomani ahwe kwan no se de wo ka no kwan no nye an me ko ye no hu bi bebi wo mfutro nko a na ye gogora nti sa akronfo kwan we so na se wo ba bede waje ho bebi etu sika so de na wo ka no akronfo nko a ye ya na eshutu nti se ne aban ne pese Galamsey na atutwa no mo hwe na mo mfa nyoma ede ngu akwam kwan na wo ho no mo beye because ka no the mining companies no mutu a ebi ba aban mu mo ye hwe ne ntu ye ne enye kwan no na yembie mining nim na boys na binya de enye adwuma nye se ne be ya Galamsey no so ede ebeti ya na se be free okra aha Poleeno Multimedia me dey am strong Poleeno ade subscribe to the channel and click the bell notifications so that anytime drop any video piano you get it straight go Instagram Poleeno_com neko follow send a make no and your TikTok so TikTok afini ye be fresh in the game but I'll call TikTok Poleeno_com ho na no follow TikTok they say omo asebi omo yi asrese man I say and you be also post be also funny so we are trying our best say your video say will be a seribiano ebe katibi ato TikTok na wahwe asre kama now they release stress into TikTok Poleeno_com ne go follow aha ene the interview ni bese me ne good boy ya ene twetwe nkomo ko Instagram at goodboy_ya goodboy_ya me boa _ya ti goodboy_ya ne ko follow no artist manager papa no mo amunim Labina music Labina manager papa ene te ha say no the only musician and that's the only female musician make us a female the only hermaphrodite musician in Ghana she musician or Ghana okita mema the manager na me no train come on yakra mo bye ankati de we say we try 30 minutes once